Namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Oh, it's strange, but namuntlha of course ta khe this a video clip ya Benny Mayengani the president leyi nga ta khe hi linka na a hi Hangiyashu la kumloka yena Master T ya namuntlha of course a tsutsuma ya le ka murangaphandle le man ya le ka murangaphandle le laha vele tanihi mi swi vona ku even on the title a yi endzeriwini hi Hangiyashu leswi nga fika swi endleka so ta khe hi pfulavula hi vona ku ku endleka yini le ka yindlu ya murangaphandle leyi so akuna video of course Hangiyashu nga yi posta on his Facebook page around Giyani a hi pfuleni to tala hi kha hi titwa kwala vele let's go. Deixa chapa, né? Vai que vai. Aí. Ai, que esse copo nós acho. Que esse copo fica cheirinho. Yeah. Ele é presidente. Yeah. Amil. Mfundisi Hangiyashu ni varhambile ku va ta khongela muti lowu va ta wu katekisa a hi muti lowu i mlakalaka ya va ta khongela muti lowu a hi ndhawu yo tumbeta nhloko na ku tumbeta nhloko ku na mlakalaka se loko ku na mlakalaka hi vitana vanhu va mlakalaka nandzu wa Xikwembu a hi ni khese ngopfu ni khese swinene mara swa ku yini mavo xin'wanyana ni nga xi vona i ku hayi leyi swo tala ya swi provoka a hi un'wana na un'wanyani a ndhawu so loko hi fika laha ni endla ku byela ku you know what this man has invested so yeah this is very beautiful. Yeah. Kesisa. This is a very beautiful man. Guys, now we members on the president, send us to see Sanami. Yeah. Send us to see Sanami. It's normal. I put an game blame. It's normal. I was on the name. I was on the Mfundisi Hangiyashu bazonda success exactly bafundisi batele mara vana mhaka na vona hayi vana Hangiyashu va ku twa Hangiyashu yende yini ku endleka yini yena xin'wana loko a khotola Hangiyashu va vona president leswi tiva na Hangiyashu khoterile no yindlu leyi ya provokana president yi ku lava yi ri na mbilu ya pure so aloko va nga ri na mbilu ya kahle hayi se na va twisisa a ni nge pfuki ni blame munhu la muzonda hayi se na nda swi twisisa se nda swi twisisa na mehe ku hayi lava muzondaku hayi se na mi twisisa n'we se na mehe na mi twisisa na mi twisisa kahle ku hayi this is very much mfundisi swo tala leswi mi swi endlaku mi swi endlelaku vanhu na leswi mi swi endlelaku family ya n'wina mi swi tiva ku ha swi vona ende ha swi tivi ende swilo swa kahle swi tshama timbili ta vanhu so yanani mahlweni nandzu wa Xikwembu mi endlela vanhu leswinene ku na n'wana wa khazi wa mina yi tshame a mi byela mavito yan'wanyana a ni vulavula hi vanhu vo pfumala dangi a ni byela ku president yana mahlweni u endlela vanhu swa kahle a wu tivi ku hayi Xikwembu xi ku katekisa se marito lama ni ma teke aka khazi wa mina khazi ku mfundisi hambi vanhu vo pfumala dangi mi nga tshiki ku endlela vanhu swa kahle ku a mi tivi ku hayi Xikwembu xi mi katekisa swi vula ku ku na loyi a mi tlangisaka loyi a nge le henhla matikweni se yanani mahlweni mi hlayisa rixaka mi hlayisa swisiwana mi pfuna na lava pfumalaka na khensa swinene president ene loko se mi ndla house warming ni kombela ku va ka guest number 1 yindlu leyi hayi yo tumbetiwa leyi fa loko mi pfula kahle hi ndlela phati mi ta pfula ntirho xikhongelo mi va pfulela matsalwanyana
ya mahlweni mrhangapha hi vulavurini mani hi vulavurini nge tshembi no yo mahingani yo delela laha na ti-video ti tawuti ya mahlweni hi nge tshembi no hi yona a hi vulavurini vhevhele swin'wana swa vhele swi ti komba ku swi kha swi fambisana ngopfu na music swin'wana a ku ri personality ya munhu ni xo ka kha hi vonavona hi mahingani leswi swi vulavulaka like the way he talks it's different from how leswi hi vonisaka swona in most cases lomu kuma ni ri karhi hi beef on Facebook or somewhere else and stuff like that. Yeah, let's go tanihi leswi ya ku ya tseketsele ka risimu ra 30 minutes. Let's go. na homu yi tata yi ka yi huma ka mina ta pride leyi kahle a swi ta mfundhisi Gyozo va ri homu liya yo va na dilunda a hi fute hi dlaya timbirhi hi dlaya On record swi kona homu hi ta yi lava and hi ta yi lwela yi fike yi va kona ya loko hi pfula house warming hi pfula kahle hi pfula kahle no hi December sweswo hi ta swi endla because hi December ta endla homecoming la le va ka stadium ku va na soccer tournament ku ta va busy 2 weeks yaleyo then hi endla na house warming laha hi nga ta rhamba vanhu hinkwavo na mfundhisi Gyozo va ta va ri kona a ni ri laha a lo rambiwa se nota na ti-bodyguard ta vona hayi ta ku ri na security se tshama ku bayiziwa la hayi a ku bayiziwa loko ku ri na mfundhisi Gyozo va famba na milakalaka yaleyo milakalaka yaleyo va famba na milakalaka na le henhla ku pake milakalaka ku na loko hi siku leri hi lonchaka hi pfulela milakalaka hinkwayo va hi ri laha ya no a khese ngopfu na za Xikwembu Xikwembu xi mi katekisa mi ya mahlweni ku endla swa kahle mi yisa vhangeli leyi a mahlweni ya milakalaka yi vha yi ta le ka background hambi swi tweni i load reduction ku hi nga tlheli chingeriwa murhangaphandle tindhawu to tala ku na ti-load reduction swi normal 2 hours liya swi normal. Let's go. yaleyo milakalaka ya mfundhisi Gyozo yi rhenderile a yona ntsena na leyi yi nga le henhla leyi a faka bamu switsayitsayi kwala henhla kwalano va ta swi vona ku na milakalaka loko hi pfula yin'wana milakalaka yi va yi chakamela le henhla hi pakele henhla leyi ya no khesa swinene hi khesile vanhu va milakalaka hi khesile swinene loko mi hi hlayisela mfundhisi wa hina vanhu va na tihanyi laha handle vanhu va na tihanyi laha handle hi khensa ku hlayiseriwa mfundhisi wa hina munhu loyi a hlayisaka vanhu munhu loyi a endlaka swo kahle leswi hi swi vonaka yini ende leswi nandzu wa Xikwembu ximila xa kahle hambi wo xi finingeta hi ntshava xi ta mila endzhaku ka ntshava vahundzi va ndlela va ta xikha va xi byala makamba se leswi mi swi endlaka hambi van'wana vo swi pfala hi tintshava ha swi tiva vahundzi va ndlela va swi khini va swi fikisaka hina va ku heyi i n'wi vonile mfundhisi i endle leyi a ni tele ku ni tshamini na van'wanyani va ka hina va ku i mfundhisi lowo xavela nsati wa yena matimovha mo hi yena yalowo se mfundhisi i dume ku i hlayisa muti mfundhisi lowo xavela sesi wa yena movha wo kakhulu kwalaha se leswi ni swi endlaku mfundhisi vanhu va swi tiva na la xawelela ni huma kona va swi tiva va swi vona hambi xo vona na n'wana wa mina ndhaka a mi teka ti-video va tsake ngopfu va tsake ngopfu loko va vona vanhu vo fana na n'wina va chariseki ha khensa mi vanhu vakulukumba ku va mi te president na ku hina ni kandziya ka n'wina ni veka xikhongelo lexiya mi nga xi kombela ni xikombelo bo tiveni ku mi kombela xikhongelo ka mfundhisi a endla kuliswa swi ni ku mi lava xikhongelo ntsena ni ku ni lava xikhongelo ntsena na mfundhisi va ta katekisa muti lowu mara hikuva n'wana wa munhu a kandziyela a se hi katekile tindlela ti pfulekile mi nga tshama loko mo vona ni susa xin'wana ximbilivili hayi December ni ta ni ri laha sweswo a ka ha negotiatiwe se ni yo yimela date ni ta ni ri lani se ka projection yi ta yi ri laha hi ri the president so president khensi ngopfu ku amukeriwa hi swin'we na khensa swinene ya Gyozo la president Okay. And prior to this very Gyozo, if you get like a post, like it was an amazing experience to meet with President Ben Mayengani Vedevele and his family. Yiluya President Mayengani
a hi yindlu i milakalaka. He has done very well for himself. Na murhangaphandle yi fike yi share that same video, obvious swo bohi kota ku va yi kota ku xona ku yi approve-ini, but yi tlhe yi tsala another post va nga xutana xinepe la ya yi fike yi tsala ku hi khensile ku katekisiwa nandza wa Xikwembu, mfundhisi Hagiyazo, leswi of course yi nga tsala swona. Na hi statement xa mi nga mi swi twi yo kombisa ku a yo ti lavela xikhongele ntsena. Sure message walowo wu clear ku lava in overall yi ngo ze loko ku tlhavela ku vhele vo ta va tshama ka loko tlhaveriwa in overall yo leswi a yi lave swona, maybe va nga yi tlhavela but in overall a yo ti lavela xikhongelo hikuva hi khe hi yingisela la the stuff like that. Va na mhaka leswi hi nga vula ku mhaka kahle swinene yi tirhini and ku vulavuriwa ku yi zenderiwa progress, that's it, yikulungu yini leya guys yikulu. I mean, like, just take time so everyone in the you can see what it's too huge, guys, too huge, very very big. I mean, without a standard, it's true enough. It's crazy. It's crazy. So, let's look at I'm getting subscribe.